دەستەیە تحریر الشام و کۆمن هەفپەیمانن وێ سڵتان سولەیمان شاه و حەمزات باجێ لە سەرزەیتا جوتیارن عفرینێ دەسەپینن. دەستەیە تحریر الشام کۆ نزیکی 2 هەفتیانە دەرباسی عفرینێ بوویە و دەست دانیە لەسەر گوندن عفرینێ دبن ناوێ زەکاتا زەیتێدا باجێ لەسەر خەڵکی عفرینێ دەسەپینە. خەڵکی عفرینێژی دەبێژن تاوان و بنپێکردنن مرۆڤی کێم نەبوونە. هەر دزی تاڵان و فەرزکردنا باجان و قوتکردنا داران بەردەوامن. تو جداهیە دناوبەرە تحریر الشام و کۆمن ئارتشا نیشتیمانیە دژبەریا سووریە دەژی نابینن. لە گۆرچاڵکوانن عفرینێ چێکدارن دەستەیە تحریر الشام بە هەماهەنگی دگەل کۆما سوڵتان سولەیمان شاه لە ناوچە شیێ باجا 5% ji berhemên zeytûnan dibin navê zekatê de li gundin şekatka, erendê, mistika û kêla sepandine. Her li navçeya şiyê çekdarin Sultan Süleyman Şah baca $5 li ser her dareka cûtiyaran sepandine. Her wiha çekdarin Emşat li gundê erendê yê li navçeya şiyê berhemên 200 darên zeytûnan dizîne. Li navçeya Cindrêsê jî çekdarin Firqaya Hemzat baca diravî li ser cûtiyarên gund sepandine. Baca 5% li ser darên koçberên Efrînê û 25% li ser cûtiyarên ku li gund mane ferezkirine. Her li wê navçeyê berhemên 5 darên zeytûnan hatine dizîn. Li navçeya Raco jî koma çekdar ya bi navê Mihemed el-Fatih ya bi ser dijberiya Sûriyê ve baca nîvê berhemê zeytûnan li ser cûtiyarên gundê Mehmela yê navçeya Raco ferezkirine. Li navçeya Mabata jî çekdarên koma Sqûr el-Şemal berhema nîzîkî 800 darên zeytûnan li gundên Kamrûk û Evrazê dizîne. Herêma Efrînê bi darên zeytûnan nas kiriye nîzîkî 20 milyon darên zeytûnan lê hebûn. Li ji dema dagîrkirina wê di adara 2018 de artêşa Tirkiye û komên çekdar ji bilî ku destê xwe danîne li ser bi hezaran ji darên zeytûnan bi sedê hezaran darên xelkê hilkirine û birîne û şewitandine.